imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Pan z wami. Wspomnij, o Panie, na Twoje przymierze, o życiu swych ubogich nie zapominaj na wieki. Powstań, Boże, broń swojej sprawy i nie zapominaj wolania tych, którzy Ciebie szukają. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Bracia i siostry, słowami psalmu rozpoczynamy nasz udział w Eucharystii, 19. niedzielę zwykłą. Kierując się swym powołaniem do życia wiecznego, do świętości, chcemy jak zawsze dziękować Bogu Wszechmogącemu za wszystkie otrzymane dary i łaski, przepraszać za wszelkie zaniedbania i słabości i prosić o Boże błogosławieństwo dla nas, dla naszych rodzin, dla naszej wspólnoty parafialnej, dla wszystkich mieszkańców naszego miasta, naszego kraju, prosząc o jedność, zgodę. Za wszystkich ludzi chorych i cierpiących modlimy się, za wszystkich powołanych z naszej wspólnoty parafialnej, o święte powołanie kapłańskie, zakonne, misyjne. Polecamy Bożemu miłosierdziu także naszych zmarłych, zmarłego księdza Józefa, wszystkich ofiarodawców, dobroczyńców, naszych bliskich, krewnych, znajomych i za wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące. Pragniemy polecać Bożemu miłosierdziu świętej pamięci zmarłą Olgę Kananowicz w kolejnym dniu mszy świętej Gregoriańskiej i także modlimy się za uczestników naszego chóru kościelnego, prosząc dla nich, dla ich rodzin zdrowie, Boże błogosławieństwo, opiekę Najświętszej Panny Maryi na co dzień. A na początku tej Eucharystii przeprośmy Pana Boga za nasze grzechy i słabości, abyśmy z czystym sercem mogli uczestniczyć w tej bezkrwawej ofierze. A uczynimy to podczas obrzędu poświęcenia i pokropienia wodą. Pokornie prośmy Pana Boga, aby pobłogosławił tę wodę, którą będziemy pokropieni na pamiątkę naszego chrztu. Niech Bóg nam dopomaga, abyśmy byli wierni Duchowi Świętemu, którego otrzymaliśmy. Wszechmogący i wieczny Boże, Ty chcesz, aby przez wodę, która podtrzymuje życie i służy do oczyszczenia, także i nasze dusze zostały oczyszczone i otrzymały zadatek życia wiecznego. Prosimy Cię, pobłogosław tę wodę, którą będziemy pokropieni w dniu Twoim, Panie. Odnów w nas źródło swojej łaski i broń od wszelkiego zła nasze dusze i ciała, abyśmy mogli zbliżyć się do Ciebie z czystym sercem i otrzymać Twoje zbawienie przez Chrystusa, Pana naszego. Niech Bóg Wszechmogący oczyści nas z grzechów i sprawi, abyśmy przez odprawienie tej eucharystycznej ofiary stali się godnymi udziału w uczcie niebieskiej.
Módlmy wszechmogący i wieczny Boże, ośmielamy się Ciebie nazywać Ojcem. Umocnij w naszych sercach ducha przybranych dzieci, abyśmy mogli osiągnąć obiecane dziedzictwo wieczne przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Czytania z pierwszej Księgi Królewskiej. Gdy Eliasz przybył do Bożej Góry Choreb, wszedł do pewnej groty, gdzie przynocował. Wtedy Pan zwrócił się do niego i przemówił słowami: wejdź, aby stanąć na górze wobec Pana. A oto Pan przychodził, gwałtowną wichurą rozwalującą góry i druzgocącą skały szła przed Panem. Ale Pan nie był w wichurze, a po wichurze trzęsienie ziemi. Pan nie był w trzęsieniu ziemi. Po trzęsieniu ziemi powstał ogień. Pan nie był w ogniu, a po tym ogniu szmer łagodnego powiewu. Kiedy tylko Eliasz go uzyskał, zasłoniwszy twarz płaszczem, wyszedł i stanął przy wejściu do groty. Oto Słowo Boże. Czytanie z listu świętego Pawła Apostola do Rzymian. Bracia, prawda mówi w Chrystusie, nie kłamiał. Potwierdza mi to moje sumienie w Duchu Świętym, że w sercu swoim odczuwam wielki smutek i nieprzerwany ból. Wolałby bowiem sam być pod klątwą i odłączonym od Chrystusa dla zbawienia braci moich, którzy według ciała są moimi rodakami. Są to Izraelici, do których należy przybrana synostwa i chwała, przymierza i nadania prawa, pełnienie służby Bożej i obietnica. Do nich należą praojcowie, z nich również jest Chrystus według ciała, który jest ponad wszystkim. Bóg błogosławiony na wieki. Amen. Oto Słowo Boże.
Пан з вами. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Gdy tłum został nasycony, zaraz Jezus przynaglił uczniów, żeby wsiedli do łodzi i wyprzedzili go na drugi brzeg, zanim odprawi tłumy. Gdy to uczynił, wyszedł sam jeden na górę, aby się modlić. Wieczór zapadł, a on sam tam przybywał. Łódź zaś było już sporo stadiów oddalono od brzegu, miotana falami, gdyż wiatr był przeciwny. Lecz o 4:00 straży nocnej przyszedł do nich Jezus, krocząc po jeziorze. Uczniowie, zobaczywszy go kroczącego po jeziorze, zlękli się, myśląc, że to jest zjawa, i zaczęli krzyczeć ze strachu. Jezus zaraz przemówił do nich: odwagi, ja jestem, nie bójcie się. Na to odezwał się Piotr: Panie, jeśli to jesteś Ty, każ mi przyjść do siebie po wodzie. A Jezus odrzekł: przyjdź. Piotr wyszedł z łodzi i krocząc po wodzie przyszedł do Jezusa. Lecz na widok silnego wiatru zlękł się i gdy zaczął tonąć, krzyknął: Panie, ratuj mnie. Jezus natychmiast wyciągnął rękę, chwycił go, mówiąc: czemu zwątpiłeś, małej wiary? Gdy wsiedli do łodzi, wiatr się natychmiast uciszył. Ci zaś, którzy byli w łodzi, upali przed Jezusem na kolana, mówiąc: prawdziwie Ty jesteś Synem Bożym. Oto słowo Pańskie. Panie, вырatuj mnie. Поважаныя браты і сёстры, з такім заклікам, просьбай звяртаецца Пётр апостол да Езуса Хрыста у той сітуацыі, у которой ён апынуўся, калі, як мы ведаем, святога Евангелія апанаваў яго страх. Можа, забракла гэтай мужнасці і даверу ў гэтым моманце, аднак адразу прасіў інтэрвенцыі Езуса Хрыста, каб ацаліць сваё жыццё. Браты і сёстры, мы ведаем з святога Евангелія зноў жа, што большинство апостолаў сваёй прафесіі, свайго паклікання былі рыбакамі. І, напэўна, умелі прабываць у тых скрайных сітуацыях, разумелі, як захоўвацца, калі ўзнікае якаясьці непредвидзенае абстаятельства на моры, на возеры, што трэба зрабіць, і тым асноўным фактарам, дзякуючы якому чалавек зможа уратаваць сваё жыццё, з'яўляецца менавіта тое, што чалавек унікае панікі. Калі чалавек здолее апанаваць свае эмоцыі, тады, як мы добра ведаем з разважанняў таксама, не толькі рэлігійных, але ўвогуле, часамі аглядаючы якіясьці фільмы ці іншыя выдарэнні, ведаем, што калі паніка, эмоцыі пачынаюць дамінаваць у жыцці, то, напэўна, рашэнне, якое чалавек прыме ў гэтых эмоцыях, не заўсёды будзе садзейнічаць супольнаму дабру. Таму мы ведаем і чуем таксама, што заўсёды людзі кажуць, каб чалавек змог усцішыць сябе, апанаваць. І тады можа чалавек разлічваць на тое, што будзе будаваць тую тактыку, которая дапаможа выратаваць жыццё. Аднак, браты і сёстры, так як мы чуем, гэтыя апостолы, которые былі прафесіянальнымі тымі рыбакамі, так будзем акрэсліваць,
напэўна, у тым моманце, калі ўбачылі Езуса Хрыста, не здолалі апанаваць сваіх эмоцый. Так як мы чуем, страх пачынае дамінаваць у іх жыцці, не ведалі, што зрабіць. Не асуджаем іх, бо, напэўна, цяжка зразумець тую сітуацыю, якая адбылася. Бачылі Езуса Хрыста, который быў некалькі момантаў з імі, пазней аддаліўся на малітву і прыходзіць да іх па вадзе. Тое, што, напэўна, у жыцці чалавек ніколі не можа ўбачыць. Пагэтаму, напэўна, гэтыя эмоцыі пачалі дамінаваць у іх жыцці. Аднак святы Пётр апостол, каб пераканацца, каб убедзіцца, што гэта Езус Хрыстус, той, которага яны ведаюць як усемагутнага, звяртаецца з просьбай да Езуса Хрыста, каб прыйсці да яго па вадзе. І пан Езус кажа, дазваляе, і кажа, каб святы Пётр апостол ішоў. І святы Пётр апостол таксама, як мы пачулі святога Евангелія, даслоўна пачынае крочыць па вадзе. Адбываецца гэты цуд. Напэўна, яшчэ больш эмоцый перапаўняе апосталаў, і святы Пётр апостол, ідучы і бачачы перад сабой Езуса Хрыста, ідзе па вадзе. Але, браты і сёстры, зноў жа можам так высноўваць свае разважанні да того моманту, пакуль бачыў Езуса Хрыста перад сабой, бачыў гэты цэль, ішоў да яго, ён ішоў па вадзе. Калі пачаў разглядацца і задумвацца над тым, а як гэта адбываецца, пачаў аглядацца таксама можа на апосталаў, задумвацца над тым, што я не магу ісці па вадзе. Можа, такія думкі ў ягоным тым моманце пачалі пераадольваць яго. І ў тым моманце менавіта, калі гэта ўсё пачынае зноў жа перамагаць у яго гэтай сітуацыі, ён адразу пачынае тануць. Перастае заўважаць Езуса Хрыста, пачынае аглядвацца, задумвацца над непатрэбнымі справамі і адразу пачынае тануць. Але, браты і сёстры, так як мы зноў жа прыпомнілі, вялікай заслугай святога Пятра апостола з'яўляецца тое, што ён, паміма таго, што быў чалавекам ужо ў ўзросце, ведаў, напэўна, як захоўвацца, але разумеючы безысходнасць, безвыхаднасць гэтай сітуацыі, не шукаў якіхсьці момантаў, каб хтосьці вырашыў гэтую справу з апостала альбо сам прадпрымаць якія рашэнні, адразу пераконваецца ў тым, што трэба звярнуцца да Бога ў гэтай сітуацыі, да Езуса Хрыста. І гэты заклік, які мы заакцэнтавалі на самым пачатку, ён, напэўна, дапамагае выратаваць гэтую сітуацыю. Езус Хрыстус пазней тлумачыць, што была прычынай таго, што ён пачаў тануць, брак гэтай веры. Браты і сёстры, напэўна, мы добра ведаем у нашым жыцці, што гэтых жыццёвых бураў таксама, розных скрайных сітуацыяў вельмі шмат у нашым штодзённым жыцці. І адбываецца так, што чалавек выдаецца у меру сваіх магчымасцей, стараецца іх вырашаць, знаходзіць якіясьці сілы, каб змагацца са злом, слабасцямі, з хваробамі, да той пары, пакуль бачыць перад сабой Бога. Пазней прыходзіць пэўны момант у жыцці, калі чалавек пачынае разглядвацца, пачынае казаць, што чаму так адбываецца ў маім жыцці, пачынае сябе параўноўваць, сраўніваць з кімсьці, пачынае заздросціць, і гэта менавіта тое разглядванне, якое адбылося ў жыцці святога Пятра апостола, якое садзейнічае таму, што чалавек пачынае тануць. Бо, як мы ўжо заўважылі, пачынаем сябе сраўніваць з кімсьці, пачынаем параўноўваць, што ў маіх знаёмых, суседзей штосьці лепей, чаму так у маім жыцці, чаму, Пане Божа, ты менавіта са мной так паступаеш. І гэта ўсё садзейнічае, браты і сёстры, таму, як мы зазначылі, што чалавек пачынае тануць. І ў гэтым моманце, калі чалавек тоне, вядома, яшчэ чалавек спрабуе штосьці ўчыніць, аднак не заўсёды адразу звяртаецца да Пана Бога. Чалавек лічыць, што ён можа сам хоча штосьці вырашыць, паддаецца якімсьці слабасцям, спрабуе заглушаць свой боль якімісьці дрэннымі звычкамі. Гэта ўсё садзейнічае таму, як мы ўжо заўважылі, што чалавек яшчэ глыбей пачынае тануць. А можа, варта ў такіх момантах безвыхаднасці, калі я ўчыніў усё, што павінен учыніць, калі я разумею, што не ведаю, якую тактыку павінен абраць, то, можа, варта, браты і сёстры, кожнаму з нас у такіх момантах, так як Пётр апостол, звярнуцца да Бога, стоячы ў праўдзе, сказаць: Пане Божа, я пачынаю тануць, я пачынаю аддаляцца ад сябе, я не ведаю, што ўчыніць. Дапамажы мне, я паддаюся твоёй збаўчай волі. Дай мне той знак, дай мне тую магчымасць, што я павінен вырашыць, як я павінен паступіць. Мы ведаем, браты і сёстры, што Бог, напэўна, у сваёй прадбачлівасці заўсёды дасць нам знак, дасць тых людзей, дасць тое выдарэнне, дзякуючы якому я змагу прыняць правільнае рашэнне, змінімалізаваць сваё зло.
каб не патануць у багне сваіх слабасцей, грахоў, нараканняў, заздрасці, амбіцый, эгаізма. Гэта ўсё, браты і сёстры, патрэбна для таго, каб чалавек у пераносным гэтага слова значэнні змог закаляць сваю душу ад усялякага зла, каб мог супрацьстаяць кожным слабасцям і спакусам. Дзякуючы гэтаму чалавек і будзе здабываць заслугі, зразуменне Божага слова. І таксама гэта ўсё прычыніцца да будучага вечнага жыцця. Пане Божа, сёння кожны з нас, маючы, напэўна, свае слабасці, свае розныя невырашальныя праблемы, хочам таксама ўсё гэта даручыць Тваёй Божай прадбачлівасці, просячы, каб Ты нас ратаваў у кожнай небяспецы нашага жыцця, каб дапамагаў нам супрацьстаяць розным спакусам і перамагаць усялякае зло дзеля нашага дабра і дзеля нашай супольнай святасці. Няхай добры і ўсемагутны Бог благаславіць для нас, для ўсіх людзей на ўсёй зямлі, каб мы ўсе разам, верна выконваючы Божую волю, змаглі годна закончыць нас земскі шлях і асягнуць вечную ўзнагароду ў небе. Амен. Вызнаємо нашу вяру, вежу в jednego Бога. Wierząc gorąco w obecność Chrystusa pośród nas, zgromadzonych w Jego imię, módlmy się z pokorą i ufnością za Kościół święty. Niech pomimo przeciwnych wiatrów, niezrozumienia i prześladowań, wiernie trwa przy swoim mistrzu i nauczycielu. Ciebie prosimy. Za chrześcijan ogarniętych strachem z powodu trudności w życiu, niech przez to doświadczenie bardziej dojrzeją wewnętrznie. Ciebie prosimy. Za rolników pracujących przy żniwach także, niech ich ciężka praca będzie wynagrodzona obfitymi plonami. Ciebie prosimy. Za wszystkich naszych zmarłych, za zmarłą Olgę Kananowicz, niech im Chrystus ukaże swoje oblicze w niebie. Ciebie prosimy. Za uczestników naszego chóru kościelnego, za nas tutaj zgromadzonych, za nasze rodziny, niech pełne zaufanie Bogu będzie dla nas ratunkiem w trudnych życiowych niebezpieczeństwach. Ciebie prosimy. Panie Boże, wierzymy, że Twój Syn jest zawsze z nami, aby przychodzić nam z pomocą. Niech więc Jego obecność będzie dla nas radością i nadzieją Twego miłosierdzia. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg, Ojciec Wszechmogący. Na cześć i chwałę swojego imienia, a także na pożytek nasz. Panie nasz Boże, przyjmij łaskawie dary, których sam udzieliłeś swojemu Kościołowi i swoją mocą przemień je w sakrament niosący zbawienie przez Chrystusa Pana naszego. Pan z wami. W górę serca. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. За правдогодне то и справедливое для нас благовенное, абыśmy Tobie składali dziękczynienie i Ciebie wychwalali. Panie Ojcze Niebieski, Wszechmogący, miłosierny Boże, przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. On bowiem, litując się nad grzesznymi ludźmi, narodził się z Maryi Dziewicy. Przez swoją mękę na krzyżu wybawił nas od śmierci wiecznej, a zmartwychwstając dał nam wiekuiste życie. Dlatego z aniołami, archaniołami i z wszystkimi chórami niebios głosimy Twoją chwałę razem z nimi wołając. Pan Bóg zastępów, pełne są niebiosa. Hosanna na wysokości, błogosławiony, który idzie w imię Pańskie. Zaprawdę święty jesteś Boże, źródło wszelkiej świętości, dlatego stajemy przed Tobą zjednoczeni z całym Kościołem. Uroczyście obchodzimy pierwszy dzień tygodnia, w którym Jezus Chrystus zmartwychwstał i zesłał na apostołów Ducha Świętego. Przez Chrystusa prosimy Ciebie, Wszechmogący, wieczny Boże. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. Wyznajemy Twoje zmartwychwstanie, Twego przyjścia w chwałę. Wspominając śmierć i zmartwychwstania Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi, spraw, aby lud wzrastał w miłości, razem z naszym papieżem Leonem, naszym biskupem Włodzimierzem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogorodzicą, Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem i jego ulubieńcem, ze świętymi apostolami i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa.
Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała, przez wszystkie wieki wieków. Módlmy się do Ojca Niebieskiego, jak nas nauczył Jezus Chrystus. Jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. Nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostolom, pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła. I zgodnie z Twoją wolą napełnij go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój pachański niech zawsze będzie z wami. Przekażcie sobie znak pokoju. Ciało i krew naszego Pana Jezusa Chrystusa, którą czym będziemy przyjmować, niech nam pomaga osiągnąć życie wieczne. Panie Jezu Chryste, niech przyjęcie ciała. Oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata, błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja. Wierzę w Ciebie, Boże żywy, w Trójcy jedyny prawdziwy. Wierzę, coś objawił Boże.
Módlmy się, Boże nasz Ojcze, niech przyjęcie Twego świętego sakramentu zapewni nam zbawienie wieczne i utwierdzi nas w świetle Twojej prawdy przez Chrystusa Pana naszego. Парафіяльныя аб'явы. Перажываем, браты і сёстры, 19-ю звычайную нядзелю. На гэтым тыдні 10-го ў панядзелак успамін святога Лаўрэнція, дыякана і мучаніка, і таксама ў панядзелак пасля святой імшы вечерняй сустрэчы для трэцяга закону францішканскага. 11-го ў аўторак успамін святой Клары Панны. 14-го ў пятніцу свята святога Максіміліяна, святара і мучаніка, і святы Максіміліян таксама з'яўляецца апекуном нашай гродзенскай дыяцэзіі. І праз яго заступніцтва будзем узносіць малітвы да Бога. 15-го ў суботу урачыстасць у небаўзяцця Найсвяцейшай Панны Марыі. І падчас святых імшаў прадугледжаны абрад благаслаўлення кветак і ураджаю гэтага году. Так як гэта урачыстасць, то святыя імшы ў нашым касцёле у 9 гадзін з раніцы, у 11, у 17 і у 18:30. Сардэчна запрашаем да супольнай малітвы і падзякі Пану Богу праз заступніцтва Маці Божай. Таксама ў нашым дэканаце заканчэнне перагрынацыі абразу Маці Божай міласэрнасці. Заканчэнне перагрынацыі адбудзецца ў парафіі Божай міласэрнасці, мікрараёне маладзёжным у касцёле, святой імшой у 10 гадзін з раніцы. І абраз будзе далей перададзены для дэканату Дзятлава і Навагрудак. Асаблівы спосаб, яшчэ раз будзем дзякаваць Пану Богу за заступніцтва Маці Божай міласэрнасці над нашым дэцызіяльным касцёлам. Таксама, браты і сёстры, усіх заахвочаных, дырэктар і таксама прадстаўнікі катэхетычнага інстытуту, каледжу святога Казіміра ў Гродні запрашаюць усіх заінтарэсаваных, ахвотных да удзелу таксама у спазнаванні праўдаў веры. Калі хто заінтарэсаваны і хоча таксама пазнаваць праўды веры, узбагачаць свой святапогляд хрысціянскі, то запрашаем у закрыстую парафіяльную, можна атрымаць падрабязную інфармацыю, як паступіць, што гэта за інстытуцыя. Кожны жадаючы, ахрышчаны, можа удзельнічаць у спазнаванні праўдаў веры праз тое, што будзе належаць да катэхетычнага інстытуту нашай гродзенскай дыяцэзіі. Такія парафіяльныя аб'явы, браты і сёстры. Цяпер будзе выстаўленне Найсвяцейшага сакраменту. Памолімся літанням да Найсвяцейшага сэрца Пана Езуса. Пан Езус нас благаславіць, каб гэты дзень і тыдзень перажываць для уласнага пажытку і Божай хвалы. Дзякуем усім вам за супольную малітву, за ахвяры, за кветкі, за дапамогу пры касцёле, за ўборку касцёла для груп жывога ружанца. Дзякуем таксама для службы алтара, нашых міністрантаў, для хору касцельнага. І ўсім вам яшчэ раз за супольную малітву. Няхай добры всемагутны Бог благаславіць для вас і для вашых блізкіх. І цяпер выстаўленне Найсвяцейшага сакраменту. Kyrie eleison. Христе, услышь нас. Ojcze z nieba Boże, Synu Odkupicielu świata Boże, Duchu Święty Boże, Święta Trójco Jedyny Boże, serce Jezusa, Syna Ojca Przedwiecznego, serce Jezusa w łonie Matki Dziewicy przez Ducha Świętego utworzone, serce Jezusa ze Słowem Bożym istotowo zjednoczone,
Serce Jezusa nieskończonego majestatu. Serce Jezusa świątynią Boga. Serce Jezusa przybytku Najwyższego. Serce Jezusa domie Bożej bramo niebios. Serce Jezusa gorejące ognisko miłości. Serce Jezusa sprawiedliwości i miłości skarbnico. Serce Jezusa dobroci i miłości pełne. Serce Jezusa cnot wszelkich bezdenna głębino. Serce Jezusa wszelkie chwale najgodniejsze. Serce Jezusa Królu zjednoczenie serc wszystkich. Serce Jezusa, w którym są wszystkie skarby mądrości i umiejętności. Serce Jezusa, w którym mieszka cała pełnia bóstwa. Serce Jezusa, w którym sobie Ojciec bardzo upodobał. Serce Jezusa, z którego pełni wszyscyśmy otrzymali. Serce Jezusa, odwieczne pragnienie świata. Serce Jezusa, cierpliwe i wielkiego miłosierdzia. Serce Jezusa, hojne dla wszystkich, którzy Cię wzywają. Serce Jezusa, źródło życia i świętości. Serce Jezusa, przebłaganie za grzechy nasze. Serce Jezusa, ze lżywością napełnione. Serce Jezusa, dla nieprawości naszych starte. Serce Jezusa, aż do śmierci posłuszne. Serce Jezusa, włócznią przebite. Serce Jezusa, źródło wszelkiej pociechy. Serce Jezusa, życie i zmartwychwstanie nasze. Serce Jezusa, pokój i pojednanie nasze. Serce Jezusa, krwawa ofiara grzeszników. Serce Jezusa, zbawienie ufających Tobie. Serce Jezusa, nadzieja w Tobie umierających. Serce Jezusa, rozkoszy wszystkich świętych. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata. Jezu cichy i pokornego serca. Módlmy się, Wszechmogący, wieczny Boże, wejrzyj na serce najmilszego Syna swego i na chwałę i zadośćuczynienie, jakie w imieniu grzeszników Ci składa. Daj się przebłagać tym, którzy żebrzą Twego miłosierdzia i racz udzielić przebaczenia w imię Tegoż Syna swego Jezusa Chrystusa, który żyje i króluje na wieki wieków. O Jezu najsłodszy, Odkupicielu rodzaju ludzkiego, wejrzyj na nas, korzących się u stóp Twego ołtarza. Oto dzisiaj każdy z nas oddaje się dobrowolnie Najświętszemu Sercu Twemu, aby jeszcze ściślej zjednoczyć się z Tobą. Wielu nie zna Ciebie wcale, wielu odwróciło się od Ciebie, wzgardziwszy przykazaniami Twymi. Zlituj się nad jednymi i drugimi, o Jezu najłaskawszy, i pociągnij wszystkich do świętego serca swego. Królem bądź nam, o Panie, nie tylko wiernym, którzy nigdy nie odstąpili od Ciebie, ale i synom marnotrawnym, którzy Cię opuścili. Królu tym, których albo błędne mniemanie uwiodle, albo niezgoda oddziela, przywiedź ich do przystani prawdy i jedności wiary, aby rychlo nastało jedno owczarnie, jeden pasterz. Użycz Kościołowi Twojemu bezpiecznej wolności, udziel wszystkim narodom spokoju i ladu, spraw, aby ze wszystkiej ziemi od końca do końca jeden brzmiał głos. Módlmy się, Panie Boże, wierzymy i wyznajemy, że Jezus Chrystus, narodzony z Maryi Dziewicy, umęczony na krzyżu, jest obecny w Najświętszym Sakramencie.
Spraw, abyśmy z tego boskiego źródła czerpali laskę dla wiecznego zbawienia przez Chrystusa Pana naszego.